Ndio. Mimi ni kielelezo. Ndio fani. Inabidi nitumike na nguvu zangu zote na akili yangu yote. Na kusoma fani. Watu wote wanionea hapo. Ndio fani. Sasa. Mwaramutse chef. Mwaramutse neza nshuti. Ni meza. Aha, iterambere mu minembwe. Niryo turiho gusa. Yego. Nayibindi. Aha ni he turi? Aha tarabantu hitwa kuri Gwiko. Ugana kuri Muriza. Turi tuafite igikorwa cy'iterambere cyo gukora ikiraro. Gihuza Muriza na Minembwe Mateko. Yego. Ko ndakubonana n'ingata. Yego. Turi ku muganda. Umunsi w'ipofo. Ariyo sano special ikiraro. Niho turi hano za Muriza. Kino kiraro ni iki? Iki kiraro ni kiraro cha Muriza gifata Gisoke n'agakangara na Muriza. Kiraro cy'igisoke gihuza dore na Muriza. Na Muriza. N'agakangara. N'agakangara. Ana mabuye mamuse. Mabuye. Ubaka ikiraro dushireho n'isima. Mushireho n'isima. Nivyo. Gukorera igihugu cyacu no kwitanga. No kwitanga. Kandi uzokidukore. Akawe. Naje kubaza amakoti. Pasta. Yambu. Nakubonye kwe. Yego. Nimeze pasta? Ni sarongo. Yego. Tuzachubaka. Tuzachubaka. Nta wundi dutegereje. Izubakwa natwe twenyine. Nikorere. Nuko. Mine. Maripo começa mais. Tiramos. Agomba kuba akazi. Urabona nka akazi mwakoze kabisa uyu munsi mwakoze akazi pe. Mwakoze akazi keza kandi kanini. Ukazuga icamo gisakaye n'imodoka zikaza gicamo gisakaye. Abantu imvura yazi gufatira hano munsi y'igisoko kiruka ukaza kucugamamo. Nundi hariya akaza kucugamamo. Kuri intambara yacu iyi twagwanye ni wacu. Ntimuzi ko igitangira abantu bose twariko tubona ko ibintu byaturangiranye. Ariko twarahagaze nk'abagabo tugira umutima turavuga ati no ntabwo tuvi wacu. Kitugihari. Ko murona dufite kwa. Aho ninde uzohadukura. Okay, changamkia kazi. Iko byagenze. Kazi. Ndio.
uramutse genda uturebere store iri hariya amabuye ari hariya hariya urebe uko angana abagabo ba hano bari abagabo hari abagabo ba hano baza ari amabuye hariya mu gihe igitaka kitaraba cyinshi abadamu bagende batangira babe baseha amabuye bareke guhagarara igitaka nikimara ko babona gutangira guseha igitaka amabuye arahari menshi ndabizi arahari ukomeze murataje kugira mukurikire mwana mukora extended mwigiri hiye mudahingana urabona ko konti kwa mwegeranye aho ngaho n'abariya abagore bice hari bajane bose nabo ntabwo ari umurimo si umurimo nibarabara ndavugana n'abanyegereye bani shefu na irengeze n'amaboko ugahurira hano ariko wababwiye se wabateguye urabona ko hari ushobora kuvuga ngo baba bazi kuko n'umuti n'isano n'ubundi narababwiye ko okay mwebwe b'amabeshe ukibeshe iyo ntiyo kwimbana muzamureba ureba akantu wabona wokora apana guhagarara abantu iyo baje mu kazi nubwo nta n'akazi kawe kataragira nta guhagarara udafite icyo wakora nimba wabona hari nani ibyatsi wotema ubitema ibyo wokuraho ubikuraho n'amaboko ikintu kose buri muntu aje muri activity Namahoro. Urashobora gusa. Kamera ukabi. Ugashite kamera ukabi. Ndagutera igipapuro. Igisheshe mwana wese. mwasigira ba mabesi usure mwipange mukuru undi murongo ko mwari mwakoze kandi noneho timwegerane cyane ko murazigana hagasigara espace hari iri gutya
Imyaka ya Sarongo twaroga dukora Sarongo oya twaroga dukora Sarongo dufite indirimbo aringa musara mbere yo gukora Sarongo banze ukunda akazi ni mu buto yoraga vuga Sarongo oringa musara yabaye kusara musara singango ava oringa musara oringa Watwari sana. Uja. Muragira gute? Turakorera igihugu cyacu. Murakorera igihugu cyacu. Yes. Aha ni hetu. Aha ni ahantu bita igisoki. Kiraro cy'igisoki gihuza dore na Muriza. Na Muriza. Nagakangara. Nagakangara. Yego. Ana mabuye mamuse. Amabuye. Ubaka ikiraro dushireho n'isima. Mushireho n'isima. Nibyo. Gukorera igihugu cyacu no kwitanga. No kwitanga. Ntaho ndizokidukore. Timwategereza abandi bari hirya no hino bazi kwibakora. Abo ngabo bazoza tubabacisha hanga kuri gudro. Mubacisha kuri gudro. Tubatambagiza muri gakondo. Bara bari hakujya bakora gute? Nabo ko barahinga ibarabara. Ni ibarabara. Ibarabara mbese noneho hareshe. Umuntu nazoza azana akamoto ke. Imodoka ye. Ya indi yawe. Courage. Katwubaka igihugu cyacu kandi twagisize. Ntimwagisize. Twakigumyemo n'abana bacu rekaga abagipfira natuma tucunganire. Dore n'agakoni. Murakoze kabisa. Courage fandi. Ndiyo fandi. Nayibonye kabisa. Ndiyo fandi. Wabonye twirwaneho iyo ntizisigana n'abaturage bayo. Yego courage. Ndiyo. Mwubaka igihugu cyanyu. Mutegereje bandi. Igihugu cyanyu. Mucubake kabisa. Bagufotore wikoreye ibuye. Bagufotore wikoreye ibuye manaku. Pastor, courage kabisa. Ndiyo. Samutobo.
Kuraje. Amabuye muyikorere mwubaka igihugu. Mwaramutse. Kuraje. Namahoro. Sa. Kuraje. Julien, courage Sam. Hariya ma. Okay, abantu bose tugenda dupanga shene. Iyo shene niyo tubona buryo bwo kugira. Abantu twoshikiriye. Nubwo twoshika. Twomera tuyarunda nka. Bose tukapanga rimwe. Ariko twogera kuguko biragenda. Twogera mu matura biri gutya. Yorangiye. Twogera mu matura biri tutageza shene. Abantu bakatungana none bantu bakatungana iri imbere imbere komeza imbere buke. tugenda abavyeyi Gaz. Amor. Sawa. Tuvuye mu nama yo kugaya abantu bakereje.
Courage. Courage kabisa. Hego. Sarongo ni sawa kabisa. Sarongo imeze neza. Imeze neza kabisa yaryoshe. Muzamuja muri vile biboroheye. Courage. Mwaramutse mukecuru. Ni meza. Waje kuri Sarongo kaka we. Naje kubaza amakoti. Wakoze kabisa. Uyu ni Julienne kuva ku Kiziba yageze Gakangara gute? Julienne siko? Yego ni uko. Ngomba gukorera. Igihugu cyacu. Biboroheye. Mugari Gakangara, mugare mu Rugezi. Pasta. Yambu. Nakubonye kwe. Yego. Ni meza pasta? Ni Sarongo. Yego. Tuzachubaka. Nta wundi dutegereje. Izubakwa natwe twenyine. Nikorere. Minembwe niko twenyine. Nibyo. Komera. Patri! Ukabona modele ke? Uyu muhanda gani ugera inyuma? Se ugiye munyantwa? Munyantwa aragiye he? Singira umwita. Singira unyakira. Mujira rugu. Manura. Courage. Kuraba shangu. Nuko. Komeza mani.
mwanya koresha igihe murasanga ndasha muzi biri gutembera bari mwaretse nagazi amazi yashize waraye mukazi muri utaza kuzinga ariko cyangwa batundeho ngo yicaye Courage. Courage, monsieur. Ah. Kibongi. Vite. Mugomba gukora. Kazi iko bien. Mureke guhagarara mugume mugende muke ruguru abagore muje kuzana amabuye Karavuga ngo abagore ari abagore habo nari. Oya hari hakurya n'abagabo bari. Uno muganda salon special. Kamze pasta. Maramse neza. Ni meza. Ni meza. Nakunda kubonana n'ingata. Yego. Turi ku muganda. Umunsi w'ikosho. Ariyo salon special ikiraro. Niho turi hano zamuriza. Kino kiraro ni iki? Iki kiraro ni ikiraro cya Muriza gifata Gisoke n'agakangara na Muriza. Donc servira nyana yose. Niyo mwari mwaje kuri Sarongo? Twaje kuri salon special. Special. None ko murakora iki? Ko hatse ha amabuye umusenyi tukareba ku kiraro none tukigira neza babona uruzi rwa Rwiko babona aruturuka babona abandi bantu bazana amabuye donc no plani no kujenga standard zisa nari hakurya mpambona babahinga yego hariya bahabahinga ni ukuvuga ngo tugomba gukora salongo twakura umusenyi iriya igitaka twakirunda hano kugira ngo hose habe planning kugira ngo abajaza Muriza z'agakangara bagere mu madego neza biboroheye imodoka moto tukonsoro na makinga gusa kugira ngo bitambuke neza n'abantu rero baza bagenda neza bavuye ku isoko batarinda bagira wasiwasi kubera uruzi igihe cy'imvura cyangwa igihe muri gihe kiriya kiraro nico bazaga bakoresha kiriya cyo babacaho bakora bafatagara kursi kugira ngo kabafate ariko rero tugiye kubaka ikiraro gikomeye cyiza tuba cya moderne ya gisasa hano hejuru muzashirika ko mpabona hari nk'umwanya hagati y'ibiti tuzashyira amabuye dushyireho n'amasima menshi n'imicanga kugira ngo hafate neza habe planning kuriya kanyamabenge bimeze nk'ibitwazamira rero urakoze cyane murakoze namwe cyane.
Iki? Waibuze? Waibuze? Iri hari? Hari umumera mugende muje kuma. Courage. Ko murakora ikiwa? Ibarabara. Namati. Hamukora kuzarira mu Rwanda. Akamaro kakabajana gahoro gahoro. Arako turagira ngo twenyine tubikorere nango tuhanyorosha akamodoka gake. Ebazi gutaba. Abakobwa bamuriza bakorera guka muri sare ku kiziba. Tubatahana mama aje kuzarira mu Rwanda. Mu modoka gahoro gahoro. Bagomba kugenda neza. Kwanze kuko azagenda bahutana. Mariage zazibera mu mujyi. Zorohega abantu biye. Kabisa tugera ha tumanura gafu. Ni courage kabisa. Abamama ko bakoze nabi cyane. Tagipoye. Igipoyo ikirengeti n'ibiki bagashira ku biti. Izo zari zabasogokuruza. Ariko tugomba gukora. None se rino barabara mpaka he? Mupaka kuri he? Murugezi. Byaguduro pe. Nimirimba ni muregongo. No kurikirisi. Nuko ngo ahose iwacu turahari tuzogera aho tutaragira tuko turagira barabara. Noneho ntanga zigiye zibahana. Ubuga zigiye kuza kuri kirisi. Mu gitondo Ivona zazaje gukamisha kuri kirisi. Ni modoka yiwe. Aduye ari kuri munani. Noneho ubu nyine reba abasirikare bacu beza turi kumwe. Bande. Tubuye turi kumwe na komanda secteur. Tukabana na komanda ma brigade na colonel hano. Ibo bazabegera bekagera bati. Ko tubegamiye. Murakorana. Amadu. Murakora. Ko turakora. Nawe muri amadubukazi. Ari makoti y'amadubukazi. Amadubukazi kabisa Asika yandi madubukazi ariyo naje gukora umuhanda. Gukora umuhanda kutugana kuri kirisi. Mukora ibarabara. Ninde utakoze wageze hano umwe umuvuge gusa ninde utakoze wageze hano jewe nakoze bano basaza bakoze komanda secteur yakoze komanda brigade yakoze kimwe babonye aho uwakoresheje ninde twese twikoresheje cyo kintu muzamana mucumve neza abantu bazagira imyumvire itandukanye ngo badukoreshe twebwe ntabwo dukoresha abantu twese turikoresha rero kuba mwaje nazo ngo Imana ibahereze umugisha ikindi geretse ko timucika intege nimba tuba dukora gutya nta bandi bazodukorera habe n'undi muntu n'umwe hanyuma uko twumvikana ariko dukora muri hano harimo mbese abayobozi bose benshi bo mu minembwe hano siko bimeze inzego nyinshi n'abantu b'abanyabwenge abantu bajijutse nimwe mukoraniye hano uyu munsi byiza cyane rero byari bigoye ubundi mu busanzwe kugira ngo tubabone mwebwe ubundi tuba dukunda kubona abantu bo hasi cyane batari mwebwe ariko uyu munsi noneho turababonye mwebwe abantu aba intellectuel bo mu Minembwe siko bimeze kuko mwese hano muri aba intellectuel siko bimeze Kirozuru majorité siko bimeze okay ni sawa gusa birenze 50% abari sawa rero ngira ngo natekereza ko mwese mwakagombye kumva no gusobanukirwa igikorwa
bikorwa dufite hano. Ariko mbere yuko tuja mu biganiro byinshi, reka tubanze tubashimire mwese muri rusange. Dushimire abayobozi banyu, abashefu b'abakadire, nani waturogoye. Abashefu b'abakadire turabashimiye cyane ku bantu banyu babashe kuboneka uyu munsi, komite executive. Hanyuma Kirozuru kuraje cyane ku kazi. Sare age arabari ko bataha kuraje cyane ku kazi n'umwete mwinshi na morale nyinshi akoresha kugira ngo akazi gakorwe. Na komanda brigade ari Sifamoro ari hirya, agira umwete cyane. Buri gihe uko dukoze hano tuba turi kumwe kuva dutangiye kugeza kuri uyu munsi, nta munsi tuba tutari kumwe ahangaha aho akazi kageze. N'abandi bayobozi bose muri ahangaha turabashimiye cyane. Agomba kuba akazi, urabona nk'aka kazi mwakoze kabisa uyu munsi mwakoze akazi pe, mwakoze akazi keza kandi kanini. Ariko biracakeneye, ariko ureba ko mwakoze, ariko ureba ukuntu hakimeze. Turacafite kuvuga ngo hano hareshe n'ikiraro na hariya hakurya. Ikiraro tugikubiteho imbaho. Hari ukuntu kuriya ibi biti mubona bihagaze, kuriya ntabwo ari par accident, si ibintu gusa bishinyitse kuriya. Bifite icyatumye tubishinga kuriya, nacyo kigomba kubaho. Ndetse twe twifuzaga ko kino kiraro twogisakara, ukaza ugicamo gisakaye, n'imodoka zikaza zigicamo gisakaye. Abantu imvura yazi gufatira hano munsi y'igisoko ukiruka ukaza kucugamamo, n'undi hariya akaza kucugamamo. Kandi ikindi cyarangiza kigaproteja ibiti kugira ngo ntibikabore. Amazi yo munsi ntabikoreho, ayo hejuru y'imvura nayo ntabikoreho. Kuko izo byose ni ibintu twatekereje kubera ko nta bundi bushobozi twari dufite mbese bwa materiel durable dushobora gukoresha. Ariko dutekereza ukuntu twakoresha materiel zacu hano dufite hano iwacu, twarangiza tukazikoresha mu bwenge, zarangiza zikaramba kimwe na materiel durable. Murabyumva? Ariko ivyo byose birasaba kugira ngo dukore. Ngo mare ndeba mbona ahantu hamwe mu gihugu kimwe baheruka kubaka ikiraro kibirometero 50 hejuru y'amazi. Mbese bakrosinze inyanja, bagicisha hejuru y'inyanja ibirometero 55 bacubaka mu kwezi kumwe, ukwezi kumwe hejuru y'inyanja. Aho niho abandi bageze. Ndasura mbona abandi bantu bubatse railway ni mbese n'ahantu amatere anyura, mbese rayi ariko ni nka gare ya rayi, aho abagenzi buririra banaviramo mu matere. Ariko gaho hanini cyane hinjiraga amatere katanu guki cyarimwe, abantu ibihumbi binjira basohoka icyarimwe. Bahubatse mu masaha 9 hahitaje muri service. Murumva abandi bantu bageze ku isi. Okay, nyine barazamutse, bafite ibikoresho, bafite ubushobozi, bagize gute. Ariko kameme kugira ngo bagere hariya nuko hari ukuntu muri bo bafite ubushake bwo kuhagera, bafite ubushake bwo gukora. Bashobora kuba baranahereye munsi yahatura, tibahageze ngo bamahagera uko uyu munsi baba bikora uyu munsi ngo ariko baba bahageze. Hari processes baciyemo, hari urugenzi nabo bakoze kugira ngo bagere hariya. Rero ubwo rugenzi natwe tugomba kurutangira. Zibuze tukavuga ngo hari ahantu tuzogera natwe izo ngizo tubikore, ariko tukihereza igihe. Rero iki kiraro cyacu cya hano twihereze kino gihe gito yadusigaranye. Kameme uko warushe uyu munsi, ninde ushonje hano? Ninde ufite inzara? Tawo ufite ikosi yana nagino mahazi vumbi. Ntawurushe? Twosubira mu kazi? Sawa.
ibyo ni byiza cyane. Sasa burya ntabwo haza hakora inani ubushobozi, haza hakora umutima. Iyo wumva muri wowe ushaka ikintu kiza kiba, habe nubwo uzabimeze gute kiza kiba. None se mubizi ko dufata urugero kuri intambara yacu iyi twagwanye n'iwacu. Ntimuzi ko igitangira abantu bose twariko tubona ko ibintu byaturangiranye, ariko twarahagaze nk'abagabo tugira umutima, turavuga ati no, ntabwo tuva iwacu ntitugihari. Ko murona dufite kwava aho ninde uzohadukura? Nuko twari dufite ibikoresho byinshi se, twari dufite benshi se badushikiye. Niki twari dufite? Ni umutima gusa, ubushake. Twarahagaze gusa turashinyiriza, turavuga ngo no, ntituva iwacu, turagwana, turaguma hano, turacahari. Ubwo si urugero rwiza, mwese ntimwabigizemo uruhare, ntimuri hano, ntimwaze kuva hano. None kubera iki kino cyo tutogira, tutohaguruka ngo tuvuge ngo no, duhagarare, dupange iminsi, tuvuge ngo aka kazi tugakore muri uku kwezi tukarangiza. Uko kwizera ntako mwugira. Tuzane n'abandi, n'abandi bose tubazane, dukore kano kazi tukarangiza. Buri muntu azuza cyane ushika uharebe uvuge ati jewe nagize uruhare mu kugira ngo hano habeho. Uwacu ufite ifyeri uzohakandagira umvuga kurafasha. Siko tugomba gukora. Ibintu by'iwacu tugomba kubijenje. Ni iwacu ntawe tuhahereza. Tuzoherezana. Ninde tuzohamagara ngo kudukorera iwacu? Tuzorangizana tuje ahandi. Tuje hariya hirya mu madego tugire gute biriya biraro byose, biriya bishanga byose tuzobikamya byose. Tubikamye byose duhuze imisozi n'iyindi. Abantu bazagenda neza, amazi tuyayobore, ibintu byose tubikore neza. Izo turabishoboye, dufite ubwo bushobozi, turabufite. Muri twebwe turabufite indani. Butuvamwo mu mutima, ntabwo buvamo nane mu mifuko cyangwa ahandi. Mu mutima niho habyara ibindi byose. Rero mureke dukore kano kazi.